Vhutshilo ha Nwana ho katudzwaho nga nḓila i vhavhaho. Vha muṱa, vhadededzi na vhaṅwe vhagudiswa ngaye vhoṱhe vha tshi khou kundelwa u ḓifara. Tshikolo tsha phuraimari ya Roseview tsho zhakiwa. Vho vha tshi khou ralo u elelwa zwifhinga zwa u fhedzisela zwe vha zwi fhedza vhe na Olebogeng phanḓa ha musi a tshi lovha. Mutukana uyu o vha o avhelwa na ṱhanziela ya u shuma zwavhuḓi kha grade 3. I don't think anyone copes after you hear that one of your learners has passed on and how he has passed on. It doesn't make sense because the Friday we had prize giving and the next day I heard he was gone. So I don't think you cope. You just learn to go be strong for the other kids in the class. U shuma hawe nga nḓila ya vhuḓi kha bola zwi ḓo ḓi dzulela u elelwa misi yoṱhe. Khethekanyo ya mitambo afho tshikoloni yo xelelwa nga makone kha bola. It's a very good day. It's a sad today to have the news about Ole. It's hard, but what is there? Vha muhasho wa pfunzo vha ri u fanela u dzhiwa ḽiga ḽo teaho kha avho vhe vha fuwa mmbwa dza vhuhali dza dzi pitbull. Just irresponsible person capturing a very dangerous dog, and it goes kills this young person in their yard. It's not as if this young boy was in the owner's yard. He was going home where he's supposed to be safe. Only to be attacked this way, I think it's very painful. I think it's very, very irresponsible for people who keep this kind of animals. Olebogeng Mosime u khou ḓo vhulungwa matshelo nga ḽavhuṱanu.